At chuking kabilugan na 67 billion pesos in pondo as sinadya king 2026 national budget para king Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10931 amamye libreng tuition at miscellaneous fees karenga chuking 5.7 na milyong estudyante king mabilog a bansa. Agpang kang Senator Bam Aquino ing manimunang author ning libreng kolehiyo law maragulyang tagumpay iti para kareng pamilyang Pilipino ama magkasakit king mata sa gastos king edukasyon. Agpangkaya iti na ing peka mata sa budget para king edukasyon king kasalesayan at dinikdik ng dapat siguraduan dareng ahensya ing gustong pa mangamit ning pondo at aywasan ning korupsyon. Natutuwa tayo na walang binawas dun sa budget ng edukasyon. Ito nga yung pinaka mataas na budget ng edukasyon sa kasaysayan natin. Walang binawas dyan, pinaglaban natin to, at ngayon tapos na yung budget. Ngayon naman yung bola nasa kamay na ng mga education agencies. Kailangan nilang gawin yung tama, gawin yung tamang presyo, siguraduhin na walang korupsyon na sumingit dito sa napakalaking perang binigay natin sa edukasyon. Pipitnan niya yung pondo kareng niyayaliwang programa, 26 billion pesos para kareng 117 state universities and colleges apakibatan ning tuition at fees ning 5.2 milyong estudyante. 6.7 billion pesos naman para kareng 126 local universities and colleges asasaup kareng migit kumulang 500,000 na mag-aral. 27.3 billion pesos naman para king tertiary education subsidy para king allowance ning 1.5 million ama magkasakit ay estudyante. 2.7 billion pesos naman para king tulong dunong program at 500 million pesos para king allied health sciences kabilang na rin babayaran king related learning experience na ring nursing at medical students. Saklo ning programa ring estudyanteng Pilipino ang maka-enroll kareng SUC, LUC at TESDA, Registered Technical Vocational Institutions. Lalam ning batas, otomatikong libre yung tuition at miscellaneous fees dareng mag-aral kareng pampublikong eskwela gustong may tanggap lareti. Samantala, ring atyo naman king pribadong higher education institutions, malyari lang mag-apply king TES, kapamilatan ning karelang eskwela o Unifast portal. Prioridad darengeskwelang kabilang king listahanan 2.0 at 4Ps amalyaring makatanggap 15,000 hanggang 27,000 pesos balang banwa. Sinigurado ng Aquino na banten ning Senado yung gustong implementasyon ng programa banga siguradong rempondo mi pupuntala kareng karapat dapat at tunay makinabang mag-aral. Babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. They're responsible to the Filipino people. They're responsible to the Filipino students. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.